Amakuru se? Yes. Utuye mwizi quartier se? Ya, mu rugo ni ino boss. Uko mbona gutya rero nabuze umwenjeniyeri wamfasha kubaka inzu igezweho. Oh! Wabuze umwenjeniyeri? Nuko nabona ko uri umusirimu. Dore ko utazi umwenjeniyeri bita Papa Janti, ufite company bita Dacom Company Limited. Yabikorera he? Dacom bagufasha gukora plan inzu, bagufasha gushaka ikibanza n'ibikoresho by'ubwubatsi ewana. Kabisa nta kintu waburana. Bapima ubutaka, kugabanya ubutaka mu ibice. Bakora fiche cadastre, bakora plan z'amazu, barubaka bakanavugurura, basabira abantu mushya zo kubaka. Amazi, bafite ibikoresho by'abanyeshuri, bakora ibijyanye n'amashanyarazi. Nabasanga he? Ku Mugina hafi na gare. Okay, reka ngereyo. Sawa. Ya, sha, ibibazo ndagasa. Umujyi utangiye kunyuzura, na cya boss gitangiye kunyuzura. Sha, nawe ndetse nako ndagenda gasa. Sha, mbwire bishyushya amazi yuzuye ibasi, nifatanye tereke ku mbabura. Bura boss ntabwo yamoye ubusa ndagasa, ariko ntacyo. Iyi raporo ndabona ntazi tari gukunda neza, ariko reka mbe nyihore n'ubundi ndabizi ko ibintu nkora n'ubundi bitemewe n'amategeko ari business y'igihuha. Ubundi ndirirwa nigora mu biki n'ubundi kari biro yo kubeshyiramo abantu kugira ngo nge mbambura utwabo. N'ubundi nzajya nyikoresha kanga. Ya kubw'amateka umuntu aba aranyuzemo niyo dutera gukora ibibi, ku buryo nanjye iyo ntisanga meze gutya ngo mbe naraciye mu buzima bugoranye haba imfubyi mfite amezi 3 kubera guhemukirwa rero byanteye kutagira ubumuntu, ngomba guhemukira buri wese. Cyo mu bisa ariko cyari kinyishe. Rero ntagira karaga kobwa ngo ni teta bamushiki wa boss. Ewana, ahubwo nari kuhapfira. Karakana ni keza kabisa, nabonye kagira n'umutima mwiza. Ari bariko nakundi nyine ngo ndo umujangwe. Nta mpuwe nagira uko yaba ameze kose, yaba ari abavandimwe, yaba ari iki, nta muntu nagira impuwe kuko isi nanjye nta mpuwe yangiriye. Niyo mpamvu ngomba gukora business itemewe ikanyinjiriza amafaranga. Ubu inshuti yanjye mfite na amafaranga nta kindi. Siko nibutse ko nari mfitanye gahunda na Kanji, yari yambwiye ko ari bungireho no munsi avuye i Burayi. Ya. Ndabona nyohereje message ko ageze kuri airport ngo agiye kungeraho mu kanya. Tumva ibintu nta kibazo. Ngomba kumwakira neza tukaganira kuri business yacu. Nibyo rwose. Parking bag. Manzara. Wait. Teshaka do. Bite kutwinjirira. Boss arahari kado. Boss. Nako arahari boss. Boss arahari. Nubwire ko mushaka. Ubwire ko mushaka. Ufite ubwoba sha. Umutagereje ahangaha. Boss. Umuntu gushaka. Ushaka bo. Ntabwo muzi. Kanji. Hi boy. Long time kabisa. Long time kabisa. Welcome wanjye tucara. Thank you. Mr. Kanji, abroad mwari mumeze mute? Abroad se bro. Abroad ni danje. Ewa hano nukwirwa umuntu yirukanka ariko leta bimeze nabi banakwica. Ariko umuntu aragerageza akareba ko yakwambutsa umuzigo neza akawugezamo, dore kumva mfite yo n'aba
abajama banjye bakabimfashamo. Kanji Karame boss. wageze hano nibagirwa kukwakira, nkwakiriza iki? Nase. Umereza amazi. Teta teta zana aho ngaho amazi yo kunywa. Shiri bosi yanyica we. Yanyica kabisa. Byari bishiriye noneho barangica kabisa we. Boss. Uriya mwana w'umukobwa ari mu bongeye gutambuka. Atatsiyo Kubera iki boss? uriya ni sister wanjye, ntago ari mu bikenewe mu bigurishwa, Uriya nanzi ko ntomboye. ntago ari muri business uriya. Isi afite agataye kabo bakene. Tuzi Ako mfite ikibazo. ikibazo ki Uri kunyohereza umubare mukeya cyane. w'abahungu w'abakobwa? W'abakobwa. Abakobwa nibo bakenewe cyane. Nibo bakenewe cyane. Hakenewe, urabona hakenewe nk'amata angahe noneho twakwambutsa? Kuba kabiri. Amatane. Amata ane? Cyane rwose. Ubwo ngiye kubwira baba pampe banjye noneho banshakire benshi cyane. Nyongere bwa busayizi bw'ubushizi nibwo bakunze. Turahita tubikurikirana, umubare urahita uba mwinshi. Ubwo se amadolari ari kuboneka? Amadolari ari kuboneka kabisa. Ari kuboneka cyane, ariko ndabona nakererewe. Twaganiriye cyane. Ariko reka njye kubukinga icyumba cya hoteli. Okay. Nimba wihutirwa rero, ariko hari n'utundi tumetisi nabonye ngiye kuzajya nkohereza. Ntacyo noneho reka ngwerekeze, ibindi tuzabiganira afite umwanya. Nta kibazo. Okay, ntari. Ai urimo. Sawa. Nite kuri kudusakuriza. Abana ni mu rugo rwawe. Kabanya kavuye hano mu rugo rwacu. Rwawe nande? Kuseka surumva ari igiseke kirimo. Bihubi? Ninde ukomanze? Ndabona ari umukobwa mwiza. Ngamubwire se ubundi usubire mu byo wari urimo. Shanga watambuka tugenda mu nzu. Sha teta. Umwana ni mwiza namwishimiye. Bana amagambo bajya mu byo wari urimo. Sa. Jeri biteze. Cyane byiza. Shasi ubwo se duherukana ku ishuri. Yego. Shana ari nkumbuye za joke zawe igiye. Mbeshyera. Narakuze ntabwo nibikora. Shateta Jessica sameze ate? Ese shara aho nyine yaratsinzwe yarasibiye. Igwa se? Ya. Sha teta. Nkumbuye kwirebera kano kana. Atakana witwa ndese. Ako se umukozi mufitano n'umuti w'amenyo. Nose nyirutse na naha boss. Bihubi jya ugira discipline subira mu byo wari urimo. Ako teta nk'ubwo bundaburije Imana ubonereje n'abantu. Ehuti. Nawe ndetse bihubi ndagaswe. Sa bihubi narahiriwe tu. Subiye inyama nari kujya nyibona mu cyaro. Kiri babaho neza we. Ndabanza nzijabure boss turazigabana nubwo ari wazihashye. Nta bintu byinshi ari bunzaneho. Nasoje ewana kankoreho bigashirira ikureba isuperi mu nzu. Sisteri. Birute se? Bite se? Ni byiza.
uriya ni bro wawe. yego bebe uriya niwe bro wanjye. Shani bogari. Shani bogari gusa nyine tubibonye aratwaza Kubera iki? umugore. Afite umugore se? Ceceka. teta reka nkutume ujye kunzanira utuntu hararuguru ku muhanda ubanguke. Nari bro. Ngaho. biteze Ni byiza. ndabona wadusuye. Nabasuye Ni byiza cyane. amakuru se Amakuru ni meza. mu rugo ni Mu rugo. Mu rugo se ntabwo ari ngombwa ko mbikubwira nonaha. cyambwira Tuzabivugana ntari nzakubwira ikindi keye nyine bivuga utankora oya winkoraho. kugukoraho ni ikibazo. Bitari ikibazo se. Boss, ndapfuye boss we. genza biteze Boss we. Genza bite. Boss. ni biki Inyuze hanga. inyi Inyuze hano. inyi Imbeba yarindiye akaba. Imbeba? Yarindiye. umuntu ugana nk'atinya yarindiye boss umuntu ugana nk'atinya boss mureke ako uguzi inshuro ahora anyinisha Boss imbeba zikirumana boss. imbeba yarumva ungana we ntabwo tinya Boss imbeba rwose yarinyishe boss. urumva Mureke ukore ko yabaye niko yimereye Imbabazi ko boss mureba arakaye. ibintu nk'iki ngiki ubundi kwe umuntu ureba umuntu ugana nk'uyu atinya imbeba. uzongera kunyinisha tuzabonana twisubire mu rugo ntacyo. Sohana nyegere basi.